Quando eu calpei, eu tau awe, ko mana tu ga tau e lua me ni tau na mai so no e fuma stage ba so no na pa ai pe ai ko ina e tu ne ko upgrade e ko sabe a pe a kai ana pa tai para full time pe na ta mai ba ngo to e yako be fuma stage pe ana action na o hange ko ani ko tang ki ba wi ba Bueno, el lugar que colocamos en Cauhiba, porque también una luz de la línea, nunca hay falta de ahí. Anao ko está otro siomi, en la línea no pique de Dios. Pues luego que el lugar luz de eso, y luego os, pero también luego que hago de luz de eso. Hay falta de no hay allá. Karena pique en la línea Allah mata fatana bocajo en la línea Allah que no hay ahí. Orang awang kakaho. Kita mau waktu mau profesional orang yang Kabau tahu itu ya tahu aku ifal no itu gitu itu. Betul apa itu ya tahu aku tahu akhir lelei taha. Dah kabau kita tahu kau hiba kata tahu. Tu kalau mata lu ngakoi hangai kata mereka mau bete. Betul aku tahu lelei tahu aku ya gitu itu mah. Kau di mana tuan? Kau itu ya dengan itu ya tahu aku. Haleluya. Haleluya. Kau firman aku itu fakafo mau profesional yang ngakoi tahu kau worship team mana tu mau pergi time na firma itu di taha ake kau fakabak kita fakok main nak kena ono ayam mana kalau main na firma ai kau hiba bak fakama aki nantol kau hiba kena alo hiba bana ono fu man fakabak ai faal mo ai kau pergi kalau telah di motor support kita team worship haleluya kau ingat Hangai bebo kole kami nang tolu kau kema kau bah kita ko tamsio to ato ta se ake kada fa mo ko foi fa io ko stana nang tolu fa ya nang to ka to ka tambe fa nga ko nang tu upe no hawe lain nang tolu o ga ko ska ka to le ka ka mata ka ke ko ki fa to la ki mo to ko support mai ta ti worship e ko ni ke na lo ko fa ko Allah ki o mai ma ko kama si mata ni ke ka ko la to alo ta to fa Porque eu estava pouco lá que perder e tal na água então faz ofa. Acaba o ofa e não sei mais como ofa não, porque é esse nova. Vai dar o perform desse nova. Aleluia.
Oh, hallelujah. You are Lord.
Amen, Lord. FAKAFETA'I ki heiki, whai mamari e ko eni, o po whawhawhawai a te tangata i whai whekau, Sione, toa wau maake, pehe whoki ono oa, so ara maake, ai talitali fia, ai toko taha ko toa peri e maumau ni Sione, a lualala tau whahu, pehe whoki ke kau tangata eiki, pehe whoki ke a mere palelei, o hora ngau whahu me kau whine eiki, tala mo koe whine mui, au sia i tau whanau i he whiawhiko e ni, i he huafa si supalaisi, tali loto fia i mo tolu, i he whiawhiko e ni, i he whoki ki he kawaahi, wakai atu, i kai mea hakau waahi i he whiawhiko e ni, FAKAFETA'I ki he eki, i he ahoni siasi, o whakamana tua i he kaukaristiane ko toa pe, ko sāpate pāme eni. E o mohanga iloi, e ka inga ko e sāpate pāme eni, e ko e pāsopa, e ka inga ko e pe o mukaila e karistiane ko toa pe, Hosana, o kumotu ia ai tui, o pā ele mai e kuakwa si oba. Hallelujah. Pea, o tau FAKAFETA'I, ko sāpate mahauinga, pea o whakamana tua ia i mahi siasi, toko lahi te ui hona o mahi wharelo tu a te mahi lai pāme, FAKAFETA'I ki e ti. Tau hoko mai ki e konga hono ua, ai polo kalama o e whiawhiko e ni, o e taimo e whoaki, o e taime whoaki ho pai ho furu, o mea ofa, o e hae mea o tupu holo toke ke whoaki ki e ti e whiawhiko e ni siasi, whoaki aki ai fia ma kotoa holoto. O me tohia he pelu, pahe taha tolu e staha no. O kune pehe mai, o mi peke hoko whakaloto lahi te tātou siasi. Pehe mai tohia he pelu, pahe taha tolu e staha no. Ka koe whai lelei, moi whoaki ke owa na angalo. Siasi, tala mai e he pelu, ka koe whai lelei, moi whoaki ke owa na angalo. He koe ngahi whei lau pehe, oku lelei ki ai. Hallelujah. Koe whai lelei, moi whoaki
foaki. Manatu mahe fiafi ko ni tonga e pelu ke o na angalo. E ngalo ka mea ko toa pe ka o na angalo ke fai lelei i he fare si ho ma. Ko hai la kanga mui ko ki ai he ta ko ni fai lelei. Ko hai ki pa meni ke ta ki ai fai lelei. Ke o na angalo ke foaki ke o foa. Ta mai ko na fai la pe le ia ia sawa. Le hela ia he fai lelei ki to he mamo to mata o ki ho kaunga mea pe ko family ko he aho pe ho tono no ko he aho ia ha aki ko kinaro ko o tua ia ta tau mai pe te ke tono no pe ko hai tu ma ko ho mo ui ke ofa mai ke ma fao mai pe no ni ma pe hiki aki ko hallelujah ko se ta ki ko ra ki he Omo asa ke mo kata ke me amai ki muani te ke tanaki ai pai ho fulu me a ofa e ka ko ni kore ke kau hiva ke omi ai hiva i tanaki me a ofa pa se ta ki matawa ke o tua ma fi ke ni hanga fai ta ke ni na ko to abe o mo ui e fia fi Press down, shake together, running over again, and it will come back to you. When you give to the Lord. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake together, running over again, and it will come back to you. When you give to the Lord. Why don't you give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake together, running over. Why don't you give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Oh, when you give to the Lord. When you give to the Lord. Ke mau whawhetau laki ke no mau i he ni pe o tua ko a Sione Kaletia o kau mai e o tua kai lo ke o whepote i ai e mau ui ka mau whawhetai mau whakamalo mau hao e o ke resi mau lotu kia te o tua whaitau pe kina mai ni pa kotoa pe kai whai e whaki pe heka te nau tore o tua ko e taino nau mimini ke nau whaki ka koe ke ai a mea mau mau lotu kia te koe o tua whaitau pe kina kotoa pe ki mau tau e o tua i whiawhi koe ni kai halelei hangangangi mau fia ke mau whafoki e whateunga ki pe a Sione a kalai sisu pa ko mau whamo ui Kore ka mo mea ngata ki o longa ka koe ni i hanga ko te karura ki ai talang ki ai si maho pa tamu Hallelujah. Namai ko fala ke ta hu na pa ka ta pa ma pa ha. Yes, profeta. Oh, ya no le lei na pa pa. Hallelujah. Enela, no le enela. Oh, no pa ka ta pa ma pa ta. Ta mo na. Formalo. Formalo. Ta mo na. Imo ha. My hands are blessed. Hallelujah. Glory to God. God bless you. Yeah. Amen. My hands are blessed. Hallelujah.
My eyes cannot be blind. I cannot be down. My hands are the hands of the Lord. My body is the temple of God. My eyes cannot be blind. I cannot be down. Out of the creation, all upon the world, my hands are blessed. My hands are blessed. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. The hands of the Lord. My body is the temple of God. My eyes cannot be blind. I cannot be down. My hands are the hands of the Lord. My body is the temple of God. My eyes cannot be blind. I cannot be down. I'm a new creation, and I'm all around the world. My hands are blessed. My hands are blessed. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. Yahoo, 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 Yahoo. My hands are blessed. Everything is blessed. Yahoo, 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 Yahoo. My hands are blessed. Everything is blessed. Yahoo, 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 Yahoo. My hands are blessed. Everything is blessed. Hai per tao nó biết tao nó phải lại cái tao lại nó lót cho tu apa kakak nak dong FAKAFETA'I,
Hallelujah. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all creations, above all wisdom and all the ways of man. Before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and
Thank you, Lord. O fia e o kiwa o whakakonga. Ai to tuki e o si. Alo, Jesus Christ. O ila e kano mea. Yes. O hinga me ko ofo mai tamai te kama. Ako ki e ki a ki maltolo whakua ni ko whila wako o alo tu. O ante le ta haka tua soa whakua. I wafa o Jesus Christ ko alo o mau whakua. Amen. 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 Revolver este lado. Verdaderamente. Arriba. Tapo como ya fío todo está ahí, todo va. Yo hablo con los demás. O para poder que parte todo está ahí. Toda dapat buat itu kami jadi kalau mau lakukan foto biar foto pun dengan bola pada tengah bagi dia sistem hall pada sini kalau foto pun ini apa buat itu soal mengulang kau foto di dalam oh pada foto makin jadi oleh itu foto dia kata buat yang baik foto mak pun betul betul dulu itu foto hanga ini timing aku foto mai be aku tambah nak be aku foto. Hallelujah. Amen. Yang kami nak kita foto kau, tak boleh kita ini, tak boleh kita foto lagi. Aku ni kita foto atau apa? Hallelujah. Kalau foto kau kan mau lelei, apa ni ayam macam tahu kayak di vaivai yang macam tahu kuki. Kalau mai ko fai toka tanah kia mau lelei mama hati. Ai motoa kau vaivai kau tahu le kereta ya pe o ikai ke iai hano fahinga tuku ma pau on. Tak kau me ai ko ke forward wai ai fahinga ai tanah. Forward wai ke nau tahu ko ni. Oke. Kau tua hisin, kau mahat hisin rumah muka. Kau halo se. Kita Leon, si modela, Moses. Menau tahu hono kotor kita ukau ini. Hono ingat kau tua kau mahat hisin rumah muka. Ia kan kita tahu be. Ia kan kita tahu be. Neo hono mai ngai be atau tahu kau ini. Kini hangir ni hanga taofi kita tahu ihelalaka dia mau tahu ni tahu fai kita tahu eki ko si sukalaisi hei kai tu kuai laka ya kimwa amen ko me no fatokanga dia ike kuyai ai me hanga otuai teu ma kita tahu no hing ngai ko mai ai foi polisi ko ya hangir ko dia matapa ko me o mai ai me o ha me fai ngata ai ku fei na holo i na tapa ko dobe ke whakakato heni ai ni ka hoge ka ke whakakato o ia pe ha o hinga ona ke he mo o ia ka ba ko tana ki tau de tu lolo ka kato de mo ni ke iki ko si su kala o tala mai ia te ia te ko e ma o pe ka tau e ia ka te hinga mai ia ke foi tai ni be ta pa ke hinga mai ko whakafahai ta o tai ni e kau ai pe mo ki tau tolu pa kono ina ko tai ni ko to ape ko tai ni ko to ape kami apa mo pe ko ke fai ngan i no fakau kau o ko mo uye ke iki ko mo uye na ta ai ke to ko na to anu ko wa i me osi ko ya no ui mana ko ta ko wa ko firma ri neo mo me na fo wa haleluya ta ko ko me ai te ke ma wai mahin no ai mo ui ka ha o ka pau na ke no fo ka pau na ke tu pe pe ko wa mi ka te tau dolu i he e fiafi ko ni ke whakamanato mai tau Sione, koi poi ni whika ua ki beko whaambe tau lawa ki ai.
koe ofa o tau mau i he whare koe tamai. Love that we're gonna find in the Father's house. Amen. Koe whainga ofa ia, e kai ke tau mau e koe ia whetu ke. Kaka pe whetu te ke mau e. Ko hono alo ofa ngā ko sisu kalaisi pe ka. Te ke mau ia ofa koe. Ko whakawhetai ko mo ngā koe o mai e whahinga. Whakakau koe. Ke lawa ke te hanga tataki ki tau tolu, i he whainga loto veke koe i he tau mahino. O kutei ko tau mahino. Because tau lack of knowledge. Koe mea o kai ke tau hanga o ilo i e mea o tau whai. Ka koe tau ilo pau, o kai ke tau iai ha wheitu ui e mao mea ai no ngā moe whia maari. Te kai ke tau iai ha wheitu ui e te whakamo ui e ki tau tolu, whakatawatai nai, o tau mo ui, mooni. O tau whakafoki ki tau tolu ke tuunga koe ia, o totonu ke tau iai. Ka utaha pe. Koe ofa ia, o tala mai o mao ia, i whare ai tamai. Amen. Pagka nakaya palabali mga tao, hangay mo yung kono hinga e ku. Uya e, fahinga yung tau kabe ay totonu ay tamata. Yang nawaman naman ginawtolo, whakawhai kehe-kehe. Hikilaw ginawang ako whakawhai kehe-kehe, sorry. Ay ofa ko iya, e wha ko iya kuso mai i folo-fola e otua. Au nawaman pinatolo, mix whakataha pe ofa ko iya. Na o silo ginawtolo ay ofa. Ay ko'y kumang hifare e tamay. Ko'y ofa iya e tamay. Ya kabela, koe ofa ia. Nane fuake ai hon ala to peta. Ka kono ia te he e kina tonu na tau ka vei, e totonu e tangata o. Na totonu ke na ofa pe he. E kono hinga he mea ko ndau fai, e mari pe koe a e pe moe. Na tonu ke na ke ofa pe he koe, ne o mai pe ko tau si faka ofa ia he tunga hunau ia. Ka fai na mea ko ke na mai lo, a pe koe ki tau tolu ki fai ka faka kau pe he. Ki tau alu e koe to e koe ki fai ngata. He kono hinga kono mooni, e kalamai e wholofula, koe ke te ha ofa ia te laka ke ofa e oto. Amen? Ne ono ka tau ngahi ofa koe ia kono whakawhie mai e pe ki tau tolu he fwoi tai. Koe ofa koe ia koe holo i pe tau loi mata o ke whakanaa atu pia ke nonga pe he fwoi houa pe taha pe ua. Toko ne a koe ke toenga e tau mo toenga, e toi foki pe ke fwoi whai ngata ia koe. O kou tala noa i he ofa o tau hako ma. I he whare o tamai. O tanga noa ki he ofa, he kai ke toi ma o koi he wheitu ke. O ke ma o pei hono ala ko sisu kalaisi. Koe ofa i o tanga noa ke. Koe ofa uwaki. Tamai, koe stoke e koe ofa whakatoko, koe ofa whakatau te hin. Koe ofa o mako pe o ilo i api e whanau o kukamata mea. Koe ofa e tamai ke whanau, koe ofa e whanau i he nau tamai, i o nau o mato. Tamai longa wahe taha waka koe vesi kono homo fulu. Ke mau whe ofa aki a ki mau tolu he ofa whakakai. I he whe loto lelei aki, ke whe whaka apa aki, ki a te ki mau tolu. FAKAFETA'I keini. Ka paua wheituu, ke ulaki ilo ia e whainga ofa koe ni whakakainga. Ko api totonu ke ilo ia. Amen? Wheituu ia totonu ke ilo ia i he family. Wheituu ia ke ilo ia i he whanau. Wheituu totonu ke ilo ia i he whakamokopuna. O wai ke nau toki ona toka wheituu ke he o ilo ia i ofa whakawhanu. Ai ofa koe na tonu ke nau ilo ia. Tamai mo whae. Kalau mau fakau fui aku mau tahu mau fana, biar mau tahu kata. Kekuana fe tahu mau tahu walking pakai tahu fana. Aku kau Kristiani kita. Pada waktu orang kita tahu kan tahu mau dia nak tu itu dia nak falar ini. Tokangan kita tahu, kau tokangan kita tahu ia fare kita.
Mea ni o tatau e tau ki o whakatatau i he ako naki ko ni omi ka te ki tau tō. Tō mai oku iloi, koe wheloto he rei naki. Mea whakaofa, e tangotu, mau, tai whanau ko moi whaneri he te ule kai, koe ki hakiki, ko ma manioke te ukai, kau iai se ofa whani. I ha loto whare u whonu mahua i ngahi mea o maamani koe ni, tau koe ke nau nofo me rima, koe ke nau kai whakata, mau rata koe whakata, koe ke nau lotu whakata. Ko tā noa ki he ofa o tau mako, i he whare re tamai. Ko he nia ofa une. Ai ke ilo i e whanau e ofa koe ka matamina. Ai ke ilo i he tui, koe tamai pa moe whae, he pongi pa moe whia. Taimu tau mo ui ai, e ki tau ilo ki tau tole mea koko. Anai he koe taha mehi. Tau ilo ki tau tole whetu ke tau iai, i he taimu mahinu ka te ki tau tole. Ai tau, ai o tua ko ia. Nani ulaki uwhaki ki tau tole. Mona kutu, whamea paho ia ia. Ki o e whanau he ngai whetu. Ai whetu tātāna ki ai whaki. O hono esi mo ki nau tolu whaka o whaa mea, nau toku ilo ia ia o whaa. He mo aruatu ki ai toponi ki nau tolu. Yo mo whaki, mo mission. Kano i ngako ki nau tolu koe. Whakau ko, kohana e ai whanau i. He uaki, whakau ko. Tamai koe tofina, koe tāpuaki i asi poa ki whanau. Ta mea ni ili aki e tāua ki, e taimu. Mea ni te kau hanga tuku no aki, e nau whia mau he taimu. Ikai au ki. O ta whatongia i au ki tau. Sias. Whare, e api e tamai. E mau e ofa whakakai nā. Ko whio whaaki o whia mau ke mau e huse pāni tipa mo. Ia ka pau kai ke whia mau, ko pau kai ke whia asi, pe whakahama e ofa koe he tamai pa moe whae. Tā, ke ine te pehe pē whata. O tā noa, koe whare e hā o buke langa. O buke whia mau ke tu uloa e whare o buke langa te ikai. Whia mau e ke kamata pe te koe tamai pa moe whae. Hallelujah. Yes. Mau e ke kamata he taimu nau ke lawai ke nau whawhanonga. Whanongo ki o more. Talatalai whā. Rako na kia. Koe mālohi o dama. Hanga he kotua whaki mai ke tamai pa moe whae ke lea. Tamai tatau pe ai ofa ko ia, nai oami. Huse pāni ti moe waifi. Moe ofa mai ko ia kalaisi ki hono siasi. Koko ia te moa. Ia tau tāre atu koe. E teo e taane koe. I he whoki mai. Taane pa moe roa. Te whee tu unga ue tau mo ui. Mea ni tau whai ke whakahoi fua ki he tamai. Ka lava ke tau maa e ofa ko ia. Iu kai ke tau tupu whai pe he taimu. Kai ri aki he taimu. Os mateu. Os tonu ke mateu. Ai huse paani te moe waifi. Ki he whatongia koe. O hui ngai e. Nai whakahoko ai ki nau e otua. O hui ai o winga pa me tau. Ke na hoko koe tamai moe whae. Ai lau. Ke na pas. Ke tau ki mo toka ngai e whanau. Ko ni mau pe family. Hoko pe ai TATAKI e moe mea. Ko toi mau la. Kau whima ko ki tau tolo ki ai whainga maheno. Wala whewhe tau kau ki tau wheofa aki mo tau kau ngā whanonga. E whakatontonu pe tau o whae kaimi. Tau osi ilo i pe ki tau tolo. E anga tau ki paa. O ku tau wā ofi ai anga tau wheofa aki mo tau
Koe kāinga o tau mui whakatahi ke eiki Jesu Christ. E hui e lahe tāria kia. O whatatau peke he tuunga koe mui. O koe. Ia taimi e whaingofua. O e taimi koe ke lava, o koe ke whaingofua. Ke taimi lahe. Ayanga koe tau whakawhea ngai. Ayanga tau whioki. Koe whakatoko ua, whakatoko whawhini he eiki o Jesu Christ. E koe taimi tau i olunga, koe taimi tau tōkila. There are times when we are up and there are times that Ka koe kai, koe mea ai au, ke tau hanga tuku a kii, ai taimi o kai ke tau ka, o nai kai ke mea kono mai nau ita koe nau haa. But that isn't a reason to blame it on times that upset. Kono hina ku whai koe mea koe kono hinga hana, kono tonga ita, na ke lea mai ro, na kai ke whakau lelei. The reason we do those things is because it was in the heat of the moment. Mōni pe, e lahe nahi whakapinga moene. There's a lot of truth that yes, we have our rights. Tako tala noa, e ana whewhe ke ngaupi ai whio whaaki koe, whakatoko ua. But how can we create a brotherhood, unity? E ana whewhe ke toi whai hano menti kono, mono. How can we mend Te kono toi relationships whakalelei, or to make amends? e kone mau pe neki o whainga taka ke toi. Kono toi pena ke whakafoki. Because once the net is I he broken, whewheka koe ia nei totonu. once the net is broken, it is hard to put it Maheni e kau together. tangata koe ia tautai. Remembering to the Koe story of whangau the e whai o fisherman fuai. is not an easy Tako job, pau pe ke whai, whakamoreki a iwi. but there Ko pau must, ka whakamoreki o tau taimi. there must be time Ke spent whafoki e tuunga koe ia. Ke mao e whio whaaki whakatoko. to mend relationships, to have Mahalo pe na haso taha ko kai ke malawa whai a hono whakalelei he taimi wako ke hatu uma pehe. maybe there is someone you can't forgive when it gets to a heated moment in your relationship. Moro hinga wia ia toko taha ta whaaki ta mutu ofi ia te koe. That's why there is someone close to Toko you, taha by e your se toko side, ni. someone that is to help you. Nai ui mai ke tau tau ngā ngā ui whakataha. We were called to work together, Ke tau whitoko ni ate. that we would help each other. Koe ko ngā ui pene kau taki ke tau whai. It is not just a job for leaders to Ako do. te behe koe kia hao tō ngā puha laka ngā pa mea eke ke nofu pe noa ia pe koe koe ki whai hame. Don't think because you don't have a position that you are not entitled to be working. Koe tau mo ui pe ke he together. eki. O smaka eki tau tō o kia ia mea ke whai. In living together with God, there is already something for you to do. Ka kune hiki ko tau loto. And it lifts and encourages Kune mai whai ngā us. loto tau ataina, mai whai ngā loto ofa ka te tau tō. There's a heart and a spirit of Nea mo i peke freedom. koe haa mea o koko he atakai. No matter what happens in our The surroundings, heat of the moment. Hoko all of a sudden pe. Ko hoko hafo i mau mau ka me. when things happen or go wrong, O ku ke iai pe e whonga ia. Ke lawa. Ke whakalere ia. Amen. there is still a way to make amends. O ke iai pe whonga ia. Ko no mai. Toa. To whiwhine. Say, brother, O ku sister, kai kone o si ana. this is not the end. Ko e ponga pe nia hono kore. Te tamo ui e whanonga te whai. This is only a help to us in, Ia whimaru e toko lahi e toko ni ko ia. and we need so much of that. Ka mahalo pe koe ke nau. Lawa ke nau whakaha atu e nia nau whimaru. Maybe they cannot convey what they need help with. Ka kono hina koe ofa e tamai o kia te koe. But because the love of the Father is in you, Ko ke ila koe ko koe e toko taha koe ake ke whawhetau laki ke whimaru e toko taha. and you know that you are able to meet that person's need. E ka pau he kai te ki lawa ki ke ofi kia ke toko ni. If you aren't able to be close enough to help, E toi kū ke toko taha koe ahe o alo kume wheitu koe. E toko ni ia. that person will go then find somewhere else where they can find the help they Peke need. tau lau koe whainga maari e ia. O mai e kakai. E he Count kua it as kua an ka te opportunity kakai. to bring others to Christ. Pea tau hanga rewa tau hiki nau tolu ake e ngahi. Mo oni whakakotua. But that we are able to encourage them with the truths of God, Ngā hiki nau tolu ke nau o i lata. that we can create an atmosphere where they Ngā te hau are e mo te. welcomed, Lue he kua whakalanga reka tu ko se re. not just that they Ngā come ke ki say in. hello a. Say hello. E kai ke ose aho mana ngā hiki rei. You won't lose a breath if you just Ko welcome them. tala noa ke he ofa. Whakatoko ua. I'm talking of the love of, O kau tala noa ke he ofa aki e whanau. I'm talking also of the love of children. Mahalo peku. Lelei ho pā koe ho ofa ka mo whanau. Maybe there is a good relationship you have with your Ko children. kai ke lelei he wā ia. Ho whanau ka me whanau e tata. Maybe there isn't a good relationship between your children and someone else's children.
Nói cái thì mà phá nông thì mà tôi thì mà qua còn làแบบนั้นไปเรียนได้หมด Says maybe children will follow their parents. ข้าวเรียกว่าทำไมมันทำไมไฟตาลานอก็อย่าไอ้คนเราเป็นนักฟ้าน้ำ Two fathers will come and talk because it is their children. ไอ้คนเราเป็นฟ้าน้ำเว้ยให้ฟ้าเลยเป็น Because it is children of one house, ฟ้าเลยเป็นทำไม the father's house. โอ้แต่อาไม่กี่ตัวกี่เฮ้ It won't ไฟ be ต้องมา taken ปัส out. เสียโอ้ไฟไฟ It won't be taken out. ไฟเลยไฟเลยทำไม Will be made amends in the father's house. ไอ้คนเราเป็นนายเป็นฟีตัวเองกิโลใหญ่ก็ไฟทำไมแม่เขาตอบเป็นไงพ่อผมเมาเขาเล่าว่าเขาฟ้องมาเลยหมดเลยไอ้คนเราเป็นนายเป็นฟีตัวเองก็ไฟทำไมลูกเก็บไว้ให้คนเราว่าเป็นสิ่งคนนั้นเป็นไอ้ทุกลักกี้ไอ้ปอโต้ยาสีสูนคนลักกี้เป็นไอ้ออฟเฟนไอ้เหตุการณ์เปียงมวยต่างกันkalau kita ingin itu pakai ya Yesus, kita masih. It was the time that Jesus was brought up as a child. Kalau ini kan itu tak tahu apa ini mau itu apa yang He says that his life didn't just stay in one position. Kalau ini itu boleh kena, ini foto. He says that he grew up in wisdom, Ini foto ayat tua. in the wisdom of God. Ya tubuh fokus honor lagi. Kamu tu ikut fana we fare we tamai. Oh memang benar tubuh benar format tu. And I believe that the children of the Father's house need to Kalau also nak grow in tak wisdom. wo fu tu pun memang kau ifah imai ai fai nga to ngai tak wo fu tak wa. Because there can be those members who have been members for 10 years but still behave spiritually as a 10-year-old. Tu pun lagi kita si suklai si fana. It is encouraged that we grow spiritually in Jesus Christ. Tu pun lagi na ke mo wa usia tak buat kita mo off ko ya. Fare tamai. Grow in him that you may inherit the love that is from the Father's house. Kita ini dah fikum hola si su. At the time that they were looking for Jesus, Benda alu ye fare. Lot. he had gone to the synagogue. Tu pun lagi dia potong. He was Alu growing fana in habe wisdom. lahi mo tu pun ano ko. His age was growing as well as his spiritual Mai no knowledge. kena ko ye tamasi ta pego teenagers o faka poto anymore. So when he had come unto it, at the time he was a teenager, Pagula ka kita ay may ako faka mai ge ay may ako lelei pa mo may ako ikai ke lelei. he was able to differentiate between what was good to Pag do boto. and what was bad. Okay ge mix faka tahabe. Did not mix them Ke kalau together. nga ka tau fonong nga tu ko ya, e fonong nga tau fai. Because in the journey that we are a part of, Sa tua i foki masisu. before E Jesus ha ke returns, ai ola ia. Kai ke lama ke faka fai ke. there will be consequences for when we cannot differentiate between what is good Ofa and what is faka tai bad. na. Ko ofa filan hadi ake mo. That is the love Piga that wa. builds people. Number 2, Ko fileo. Te koe fe ofa aki ai Kaletia ne ko kau nga me a fafare. filial love, which is love between Christians. Ko fai nga ofa oku fe faka apa. Ko ne faka ha i mai respect. And you have to honor others. Ange ko ia ko honor e otua. Hallelujah. Amen. Kaya lahi tau sebenarnya tau palahi noa ia pe tau kaya tau hanga fa poto ia lahi. There are many times we are not wise. Kaya tu ngau kaya wala la mel fana na. O fe ma pe ke wa me fa pa o fe mo ke ma we wala la. Ke kau tak kata ini neo mo ko to ka nai tamai. There are people with whom we are due to respect, Neo mo tau mo tu wala la. even though there are those who are elders, Neo mo ke fa le dia wala. even though Ko fa le they dia pe kofi. do not speak a lot. O fe ma pe ke wa me fa pa.
But we are to respect them. Ta mo ya ke ma. Ko ko ngai ta wa ko It's kita worthy of to. them to receive. Kita to pule kin na fe of aki. Ko ko nga Kristian. That is growing in love in the Christian ways to show respect to those. Lo pisa wa fa bo les. 1 Peter chapter 4 verse 8. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sin. Persino o mea ke mo mau ai ofa vela ia de mo do. Tamai ko fa ofa pe ka ko ofa vela. Ia de mo do he ofi e ofa ai na ia na hala la. Okay. Ko fa dai ge Ufi, ofa. Covers a multitude of sins. Ne fai pe ta hai me ke te ko When mahina someone does wrong by you, kai ki te ka ki e rai. it's something that you cannot Mo ni ko forgive. ko to no ko ki. Yes, you have a right to not forgive them. Kana ia yo mo to ni asisu. Ina famore mo e ki ta to lu kana ka ke ne eke ne to. But there was also a right for Jesus not to forgive us, yet he did not question. Te ka bona ne eke ne to ke ka ki ta hen ta mo yo ni ka ke Because if Jesus took his right, then we na ia ni to cannot. na ke ne eke i mai. Jesus did have a right himself to question his Kana le fa hala ia na ka ke to le ia. Ne alu fa lo pe ke. but yet he did not question and went quietly to the cross. Kono winga pe ko ki ta o te talanga. Just because for us to build his church. Because it is you and I who will receive his forgiveness. Because it is his love that can cover multitude of sins. To build love and unity within his body. Matthew chapter 5 verse 4. Love your enemies and pray for those who persecute you. Ako talado ang kete ko, ofa ki hongahi Filipe ke loto, matik na tolo kuno nga fatanga. Agi fa mo fu ay kita ulot. Ke ka fatanga. It is not easy to pray for our enemies. Ko ba ke tawa fu ada tolo. Ini kita ui ko tawa. But we must be obedient to the words of Christ. Kita fu of aki ko Kristian. That we have unity amongst us as Christians. Because that is the love of the Father. Tolu, Eros. Thirdly, Romantic love. The offer fai manako. Aya ko offer fatata ke wife ko maduse pani. Rakorinto ba wa no futu besi balu ko mo tiba. 1 Corinthians chapter 7 verses 8 and 9. Kay apostolan ko Paula. Ya ko kulea eni ke ka uta mari. Mo ka fifine ko mate ko na uno ko. Kay ko ngani ko ke ko ko. O kulele ke de na utol o kapang de na uno fo pe o hange ko au. Bono na ko Paula ne ba. Pe kapang ko ikai de na FAKAFETA'I tu ko ke na mari, pe kulele ke na mari e na vela. It is a form of holiness, that is the institution of marriage, because God had formed that. The purpose from the beginning was for humans to reproduce. And so therefore to perform that duty and that purpose we must reproduce human. How are we to be in our marriages as husband and wife? That is our duty. To the youth, this is an encouragement that
Ngau hala ke mamani ai ofa ko ni. That the world and our surroundings uses this love in a wrong way. Ngau ke nau tolu ia. Ko puuri lo. O talmai he. Ko kamata pe he ko tua. Ka ko tamu lelei pe ia. Ai ko tua. Ki he ofa ko. But that this certain love, Eros love, was created and fashioned by God. Fa. All through Akabela. agape love. Unconditional love. Ko ofa. Li o ko ofa ki kai ke toe. Lau hia. Ko ofa ne o sanga. Ofi ko toa. Love that has covered all. Sione vai fa, sione vai fa o despitu de vai. 1 John chapter 4 verse 7. Ka inga fin, ke tau fi ofa aki ke te tau toro. Pe o mete o tua ai ofa. Goia ko toa pe o ofa ko fanau ki ia i he o tua. Ko foi konga goia. Fanau ki he o tua. Born of God. Goia ke he ia ko me fanau I mai, ko fanau I fo o. There is no difference from being born again. There is something new being shown to the world. This is the love that comes only directly from God. This is the love that covers all other types of love, because it is the love of God. And it shows in those who are born again. This is a transition from the old that was the old past. Now this is a new man being shown forth, being born of God. And the verse continues. Hallelujah. This is the agape love that we can only find in the Father's house. And that's why we rejoice that we can be united in the Father's house because of the love of the Father. The love that we cannot find any other place. We found in any other place. Only in the Father's house can we find agape love. Love that was sacrificed. Love that did not look it found you, and that you may know it. That is the reason why I'm here today, because you know this love, agape. This love is not easily angered. It is always calm. It is always chasing after peace. It does not chase after chaos or destruction. And this is the love that covers all sins. The place where you need to how about you today? Do you still have the love of our Father? We must receive this love, for we are in the Father's house. We should have this love. It is love that does not rejoice in sin, but rejoices in truth. Let the truth be something you rejoice in.
Do not be pleased with things that are not the truth. Me hoku mai e tai ni a whakamau. Because there will be a time when we will be judged. Te te tau tuko whakamoni kato. And that we will stand as Pe te witnesses. tau whamatala e mea na tau whai. And we will explain to God what we did. E o hake katoa e historia mo e mea e tau whoma. And the history will all be brought O up. si mau katoa. Te tau te kai kai, ka fui mea koe na kai kulo e na mohe a te. We cannot give excuses. E te hake koe whaitāia koe he telefoni koe angelo na whaitāia. A koe ni wā hake koe. Te tau koe maha ngā na e. Whai ngā ongo ku makehi. There is a Whai difference. tau tāna ku makehi e te ilo i te mawa e mohoni. Ku te tō te tō. You stand Ka tau e in, te koe tā. no matter the circumstances, Pete ke masiva ai, pete ke maha maha ki ai. or whether you will be poor Yo or tu he mohoni. will be Ako hono mohoni. Tu ka peke ke tuku ko he whakamawa ngahe ako koe. we all must stand and be judged. Kai la kai ni whinga o ke tu ai. Ka te whinga ke whakamata loi. Te koro ngā ki ko toa. Kai ke loi hata ine o whai. This love will never Tau tō teo tau deceive loi. us. Kai tai mu tau whinga ke kawa. Ko tau whakata tolo whinga ke ufi i tau tau. Ko he ngaha tau mā. Ko kai ngā honga e te tau tolo ke o. Ki whakahai me ia ke ki roto ke whanonga me. It is love that is able to cover us Ko mo lo ke tai mu tau hangai o pete. Ka tau atai nai tau. in the times Tai that ka we ki fia confess. ma ke. Ko ai ke whainga ta e tau mana. Le lolo foi mana pa no no foi mana. Foi tu ma fatu dama ke ma. Ka tu ma fatu dama ke mo e ta. O tau foi ma o tau ma fu. Ke ta no molo pe ai ko e fina ngalo mai o tua. Ke ta. Ka ko me te tau mo le le. Fa hai ma pe ta ba tau ma fu ko ta tu ai o we me pa pare mo ko ko. Our hearts need to be healthy. Ka ba ko fa na me fa loto. And if it is something inside us that is wrong, Ko fare ta mai u lava ke fai to. the Father's house, in the Father's house, we Amen. find a remedy. Ko fare ta mai lo. Ma kilo ia to. Father's house where we can know God. Ko ofa ia to na ka mata ia ha. Ko aon na fa maka ia. Ko sa te ba me. This is where the love of God was marked. And Ka mata ia ofa ko ia. Ko ia ni ma ko ni ka hoko mai. in the next 5 days, this love will show. O tau i mata pa ko ia te hu i Jerusalem. We are in the doorway to Jerusalem Ko ofa ia ko. because of this love, agape love. Ha ele fa o ai e ki. As Christ rode in on his last journey, E ngai a ko ni ka hoko mai. walking and journeying along the next Ki alu fa few ka ka days, to ai ofa ko ia u ke me a mai ai fa fa na te ni that he was able to complete the agape love that you and I seek here ofa me today. ma fa ta. The love only found in the Father's house. Ofa o ke ngata, ofa o ke os. Mai na fes e pa me. It says that they laid down Fola clothes, i he hala. and they laid it down in the street. Bete hona pulu. They took off their Ai nga robes. ni. Nau whakaha ia. Na e te pa whahinga na tu o sio. Ke There nau were whahinga people tu o who sio. stood and saw, Kana iai but whahinga not na sure nau. what was happening. Na nau ilo ia o tua. And there was someone who knew that this Koe was the whai Son he of ilo God. pau. Fesi hifo. Koe mea pena nau mau. Koe pāme. E tu ta whaki. Mo nau pulu. Everything that they had, they laid it down. Ka pona nau mau ka nau. Jesus. Lau lima, pe waha ngai fufala, mahu inga mo mea, nai fola mo ia. He kono hinga koe nau koloa, mahu inga e ka nau tono. All because it was Sa koe something mea pena nau precious to mau. them. Ko nau That's all lima. they had. Koe pāme pe he ta whaaki. Arms Ta mo nau kofu. and their robes. Koe whaina loto ia e tangata koe ko whakatawa taina i mo ne. That is the heart of someone who is set free in Christ. Mea pe ne whai kotoa ki pe. Everything they do, Ko hono they lelei do ta their hana ne best. kumi mai. Everything they do, E they do whakake their ke best. ake kono na ko honga To ia. glorify God. He ofa na e whai. Because they are thankful and grateful for the love God has shown them. Mahu inga pulu-pulu.
I he siu he kono ngā whakatapa I ki nau tolu nau te. For the Jews, their robes showed their importance, yet they took them off. Nang e meha nau whakakuki ka nau tuku hala ata. It's like they took them off and stood Nau hange e pe o sentai re. just like the Gentiles. Kai ki ufi ki nau tolu. Ramai nai fola moi pulu pulu. They laid down their robes Ki nau tolu ko ia ko nau mate aki I. Ko nau whakahonga. in showing their Hey, now you appreciation look- and their gratefulness Ai ofa ko ia. Hallelujah. I he whalaka mo on. to the love that they relied upon. Ke ngau e be hono lau mari e siasa eiti. Ke whakakata hono whina ngau e The te Spirit tau. is still working in us to Tau tari e he rila the koe ni. work. Tau alo pa mai whakau koe ia i he Let's go with that Iyo. thought tonight. O ko tō kata mai e eiti ko sisu mai. Yes, Christ is Se whēra kunga considered ki ai holo tō. what I he whiawhi koe. Whēra kunga ki ai holo ui he whiawhi koe. O ki heni. Te au ia hono hinga hono o mai. Ai wholofola koe ni. What is the condition of your heart tonight? Ofa uni hana ufi a mea katoa. Love that covers everything Pe tui he mea katoa pe. Oh, and believes Ke amana ki lelei he mea katoa pe. and has Pe good tātaki heart. ai mea katoa pe. Also has patience and endurance. Vege mo mea katoa. Verdad. Hiva, hosana, hosana. Tari whahinga pe koe hau weni ke wha. Hau whi mo whakatakatai na i ki nau do. Me he pure whakaloma. Ka koe hau ia. O tau e ki, heka mai he asi koe ni. E whakatakatai na e mamani. Ko ko whi maa hanga. E whiawhi koe ni ko whakatapea o li tākia te. Ko tonga whae pipa koe ni. Tio. Ko ko whi maa halo. Tuku halo te make o whakatā o li tā. Ono kunu mai. Ono mai kene whai halo te maa. Ko ko heni. Ai te ki.
mau famalo mau FAKAFETA'I wa ngau e la mari ma i ho fo ma be ho TATAKI o ga fio e fa ta ngani o ga fio e na ndo na fai la ka e fio e ko ni ya ko be o ga fio e na fe ta ko me be ma mala va ko ma te ka ki atu ni ma ma fi ma ko me be ma mala va ko ma hu o na mo wi ke te ko na mai e ka fe ta ula ki mai ho fo e mo e to ta ka to pe ta ma o fa ta ta o na o fe ma o ma tu ki ho fa mo wi o ma tu ki ho fa ta wa ta ina ma ka te ka fa ta wa ta ina e ka mo ka ta wa ta ina mo e te ki to ta o mo ne mo wi ya ka ko ko fo o ko ta e ki mo te ka ki te ko so na mai family FAKAFETA'I ta pe ki na mai ka to FAKAFETA'I o kuya ya ngai fe ma o vivi e la mai e ma o ma fa sin o no ko tua hapai e na mai mo i o ke na ko ka ma ka ka ta e ni e la mai o no nga ko ma ta o ke to ta ha fa mo e ki e ka ba o ya ngai fe ma o sia si e la mai e ho wa pa mo mo ni te vai mai pa ke ta o ki na ma lo ala fai ta ora fai fare e fin e ki ko lo ma ke ha te na to ke ki ma ka ta ha e fi a ni aki pe ia mai pina febe na feito na e ko lo ma ke lo to fare o se no family e wa fa sisu ko si e hallelujah mo na to no to ai ma mi o ma u mo poi da mai mo oi tamai e ki mo lo ko e wa fa sisu ko si ha ko sino mo ai da mai io e ki ko ma lo tu mo na to e ke a ke ma lo tu e ko ma to fa ka e kono inga ko na hikopo ko ia hikopo fe ka wa ki ne mo ka ke ma e ka ko ke afio e fe tu na ia ai na wa ke ma lo tu ka te na to vai to ko ni mai ke ta pe ki na mai ki ma to e ka ka to me ko na e ro me na to ke mo ka ke ma lo fi afi ko ni les ka we ko fa do na mai fi ko ma mari ma ni ma wa ka fa te ma to ni ko no pe ko na ai fa to ta na